day kajing ai kabaka party ka ai di pai ba kajing start kajing champagne menta ban ong ban sulit thiet ye ki pai ba ha ka por election kumbatit so plang kumbatit jamarno telae dei nam dei ne min shwa te suppose nam min shwa om pami ka BPP ki hespa ki le ba he bai kem dan por ban ka do pai ba na shong kali ki rakyat jong bai ha constituency kim ju kam dan namar ki on ra dei ka por election ngin thiet kumbatit so plang ngin thiet kumbatit jamarno menta te ha to ye persang Kapsan Siam bin Shua, Deputy Chief Minister, Emily Jangan Tiang, Nim ju kami ikut balik I work order. Menta zaman nak tayo, batinga yung pera. Atau kita akan naik ke start penghikai upai ba nartiang menta ngayon snowong wat kuslay, ham kuslay na marden. Ini to tak iskim sansnem. Ni community EU takat sansnem balalai. Kabamot ini ide tangjong na sansnem. Yen haban klik chano. Taiwan ja takat sansnem kabel iskim. Nadu arajar frah. Tahu di upat ba ubangi ngala hikai ko kipat. Baun tip bilang jong gahap. Baun tip ru ya ke kamran jong MLA batu MDC. Atau katakan dia cingai ka crowd. Dei namar kata-kata ko kipat ba. Ni tip ba kini di parti Kim Ko ba ga PPP kan pelong meeting hayay mo siyang Kim Ko ba ga PPP kan pelong meeting amat peran hayang mangstong namar dagat PPP kan pelong meeting upat ba unyo jikai unyo jingstat untip lut ya kiskim paro untip lut ya ga kamram jungi paro nalatip pat ba ti lae ni di badan jumut ban kai ni di badan jumut ban tanya ekam business jong ini sekali pat ba anang ini penbiang ban tendar na dai nama ka ko ki pat ba kim kwa di persiang banong bagani ke BPP te kanang staman kan top real ngem ju kan top you know ngem ju kan top ya no henry ni pensyai ni kwa bo pat ba unum lihat hakita kijing persiang banyalam bagla the voice of the people party kam ju kan top real henry kahikai ka pensyai ngem ju slotanat ban kan top henry ni slotanat ban pensyai Deputy Chief Minister baru lokal MLA nang ni po juai wang kuno kini ki BPP kini politics bani obot tak tahu ki penki mo ha ola ta politics ke jongki ke dei pe tang ka election ka dei pe tang kata kaban syong apo secretariat ngi ni soto ya ka politics ha ka jimot ka shisha ka jongka ka politics ka pau shapang ka por Michael Curtis habang patay shapang ka politics wong kuno Wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. Katakan ka politics, kumno ka patay, kumno layo iya ka por, kumno la pinangkam iya ka por, but kumno la te lakam iya ka por. The purpose for which it is used, kumno la pinangkam iya ka por. The manner in which decisions are made, kumno la shimidi rai ki bapon hagani ka ri ka jung. The factors which influence the decision, the making of the decision, kaya kita di bapelangi bangin shimidi rai. Katakan ka politics, kapag ka points of the people party, ka sloto, ban ka yad, ban pen sloto, ya upat pa.